Glösingat kimulash anagosli le primosi dare Kadinge agalak din testament life flasha na uyenge digin Driscoll ma Ewo, Sir Dara digin Driscoll kaya na siyong ewo. Abel, ka Roku strike in Roku stream live is offline 43 Tuesday okay got live ay, okay. all right Primrose tingin to Primrose spread daw soon Okay, why, yeah. Oh, wow, nice. Virginia That is nice. Primrose gawin soon hindi may daw na mga email Kapo ko, Asyasin. Dayak to aspect kasi Virginia upeno pa email lang at exactly siya But, wait ilang sali kasla Primrose gawin ba na Zoom tingin ka na din sa ko guys, kumkaroon alam mo ito. there you go Pati ba alam mo, yan, tenjak na ube. Masinadash mo, manat kang JD. gas na paisil Nashing dalalle tanya taneng ma Terry ilde da allegation Oh, Ashmael Faktar, eh. ulma ilde gashen il Primrose ba Tekain lang ang jumper mo na. ma nga email Nan bakla. Wala nyo diyawi. ikaw na suwos kawa ang gila mesh one yak so may matawag ain en ang gila mengan to men just gila tu siya kin actually deri mo na tu ya intensak Yanda ke mails na del tukyak yanda kizin bel they can just call ngay share ba ngay na kedivash na med mas med gawa na sius ka klogash lo sa la me kosaki ke open assume paingom klogash lo man Nagdamdawag agaw mitliget fashna meda organisationen dagsgolash ngay na sangi guest rat fashna stand by
Alright, kan ikaw na shoes kay wapain ko was ngayon sir le tarabange. Bitlet fasta meto na pel na kewa ina nashkwet og plase lash. What's my urine card in siya katrin lash na gosli nga uya yang uya ko nga taking Trisco. Lash finan Southern California na taking Trisco lash finan Kent, Washington. Na kaya dak fa siya lines up saying yeah. Bitlet fasta bit kam daging cham. I said sub daging Trisco. When gashigot, guess the lash ko si Brian na transition ba na guess si Shamini Gasland. Tigin Trisco. Lumalap naman Shirley. Man pain kom. Aye pe viewers na kayo mauchak petarian. Kaksigin gat ki ko siya kan na bello was in wikata. Nakmaskat spell singin siya ki kasha ki singat flat lash kat mokle ana sirik malat. Kat pray. Kat pasla yetom. Kat mold si fan na. Kat la leprem. Kat la laisik. Kat la shake. Kat siya sis la nagilang si. Sa palik met sapla na finfela. Elo soon be met lash finen gushai. Kat kaksyakin met madalash. Elos finesom ka wangin lalagyan gushai. Kat kulo malap na silos la elos saukla. Ikuya shan la lalfungising yak shuk ya witawi. Inta fue katle. Musingi kadita ki gospel and God. Kata ki wosa siya singi. Kata siya ekin mat kul musingin wipe tafo lagastan ka. Kat kaksyakin ko mo God ki kastom do kanak kayikat. Ulela pa na siya. Tiyik na nagi ulela kung sang nasil Ephraim. Kung fakki mas na luma yen na kayo maluto lito anyway. Kung may kaya pa aswe. Ekat pasti ki kepensing. Ekat kaksyakin kumla. Lafa kaya molash. Kung chatui insi molashes. Kung chatui in wikat. Kung rek magingkat pa. Analan cleanse up lo. Panangkat fak lumalap na siyong. Ekat nusye pa siyong kay kasingi. Kuminawi ang matanin siyas. Awi ka din nagkakaslong. Kadin matagkakaslong. Faka ko yan nagkamasim na nag. Inoya pa tao siya po. Vision siya makamisyong year old damlan siya lingi. Pagkaslong ingkan fakikalikining yung technology. Inko na labi. Yun yung kisipin wilos singi. Siya mafok agad lip siya labi yun yung kaslo min kain da kain nararik mala. Kulo ki kumsang na sildamlan siya la fishin singi. In kain akkay kat pagkikalan sa flush. Ak tutuloy kat na room. Kaslo yok di ginagawa. In fakya kain. Kadako lang fast na mit pahingi. Panangat kalvesyum. Takalan ngan madalumin kolkat. Ahin siya anasika siya. Wikat, viewers na kayo ay kastamdanin siyas. Katin kain, lip siya kikaslom, faka kikaslom, kaslom in muku, inara orikmal. Kainem, katlalal fungikom, pagkumit lang mo si Panalas. Amen. Lumalap kikat kain siyak, lafakat fast na meta. Nag-efficient siya ngay kaslan gadin fakiralikin ng nga. Mission lang gasin goal. Siya kat matayin ng nga. Kakat na kamtay makatash kaya nga. Ki leadership lal damla Shirley. El aske Azusa Pacific University ke master level lal ke. Lutut pebal lala. Kulo ke moniyak lal. Kulo sinsiyaw lala. Ki mga kayo. Natakawitawi siya po. Digni sena amla lipa ni laspe kilutut paypal binen Dallas taingi las ko shrage mission trip lal vision chenge ba kaslan gadin fakya kay in kain kadina kesha alututi ana ke sokas lo lit kosh pasinga lit kosh fak mo kadina alututi ana ke osha tem la osha el fellowship se el witness se el
taka kadina keshay kadinte asikali kadin ka tapi ke kaslan gat in cash kat men masi mga kumakot na kaya pa luti kat siske eschatology as mol si tukun momong si mga kumaske nginane na pa nga kasin kol dagain lekshin na cash kat kadin kain cash na ron lem Jesus Christ kasin kol as website sila ma website singi faka pa in kan luti tafala kaisi leaders nakifaka kigaslan gat in kan supplements in gasha makumpakanek pean in kan we prailom in kan fakikalikaslan gat hale by siwas tapangan mission singi as endorsement or reklebedari sin katamet lalalfungi lashne sisil basta dakeo ke lala shail akademie etalalgima tamashirle el kamto yashamta ekne kaebenagel basta elden buck si co-author ke Island of Angels Bueller be si PhD daktama edel bedamle liban damle shirle ke fasheng moniak lalos ke iplan dudut paibalo na ke website singe kung kan sum na gain li kai si doctrines kan men doctrines pa ata example ke pa me kat tu fe kat lalal fungi ke kan baba kat wen kat ngan metal kadita ke virgin birth lan lem kadita las pu on ngolon kos ke pa pala kat lalal fungi la Jesus Christ el wen kulo si fan na din kat ka mise oye pe bolia kat lalal fungi ke mangen slagin bangik magat lalal fungi ken tu fe nakat naka ingan we fake ke kaslan gat ye alu si pang magatas kia pa elena commentary ka supplement nge in we lutut pa balong bengana len ka fasheng luminen tala ke kaslan gat lang si pero lagi pel singe kisin kulo alas na siwos na kewa mataga wikat fast ko lutut pa pala aye pa na siwos ma katpangon covenant partners mawikat in tao isupon causes ma ash my associate ke orela kamtaya ki magi internet inta tepengal matan met malia na ke pange na ke TV Roku channel men ke katlipe ke phone kada graphics nge eshik lele akom beji malia ke Roku TV nge el kalem very good resolution at tengal matongge na anak ko sindian quality kya in ayepen na makusli ki TV nge pange mama SM lo sa sang we akfashia mokle na pape kasha na ke production na ke kasin kolma kata si was nga nge kakos ka bensum na ke website la janin download ye kasin kol ke ye musinge inan ke phone na duman kung fin lang si Bible ko saya nan ke as pe YouTube channel se damla shelrela in academy maingi kayo nara naknas finas pela musum na ke www.kasinkol.com kung kaben tayo be word of knowledge na pop up mame pange kata mama cost associated kayo na kung kaben no to ye standard lesson commentary duman through Kasinkol in ma center sa luoma the kaben gan gasha mange kat the solicit financial support Parchibin Makadashkia. The Kadikes na mayen malangata tiluwepa sa nakfashia. Mama shuwe yakle. Pake umgandi ke. Amal shaleme malakai akos ilakalemi maingi laki. Malagay 310. Malakai 310 lamalap. Insang makatsang na singata tiluwe. Katsang the finest. The best. Nara masing lang siya fikir sa mga kapasang si tamo siya le ba. Umli mo ul siya mauta ka na siya nge. Ngasi ben ang pan mo ule kaya masilak mga as nga tagang ni.
Ayaw pa mas pes nga blind mula ko. Kisarap si mga issues na kisarap si somlang When much is given, lagi mula siya, ayaw pa much is expected. Nagkikatfakit kay kaslan gata, alip pa ilang mo din galan sa pusingi. When nga katagayin, fakit kay kaslan gat, in muklikom, in kasas na runlem, in kapin ka, sa kaksaksing mo, fast to gunlem. Ang sila nga may pangi ikastala ko and mga tutulawi nanak na sa panjalyawi katwasom na kemulutu to tugon announcement silu lamala. All right, tingin to sa gulo. Tingin isa la la talaga wika chang Hey, lansi pa? Bitigi nga fact na announce ko nga. So kada sunod tingin isa na may fact lal ke Facebook page la siya. Na tingin just ko gulo ke pro guest la singan na siya pa singan kada ginawin balance sa tingin isa. Tingin isa na balance yung damit ko raman tingin isa na sukiran aklin may selu mata Asmalin J. Asma ikaw na sum Asmalin Mawiel Primrose pa Asmalin na Kenya Ephraim ikaw pa na sum Inch Canere ikaw na ingen Shakor Finance Federal Way Washington ikaw na sum Shakor na Imelda Hubert Imelda Paingkong lagi asloman na Teginis Evelyn ikaw pa na sum na Finanhilo Hawaii kuloke aslo mo yakan na Roxanne Aaron ikaw pa na sum Alit Penita Moses ikaw na ingen kuloke kumtaga wigatyangan na Samuel Jack Gibson Rangers ikaw na subulagam taga wigatyangan na Finan Colorado. Tingin ba Colorado? Utah. Utah, Colorado, same difference, eh? Yes. What's if I'm walap na Chloe, ako lang yung bilong gas mole. Walap, Chloe. Lagi nakita rin bilo na sila tingin sena, lagi may fakak, mitkat fast na mito. Tingin sena. Lumalab kag sa gingat kaya wipe. Asyo ko mo ulsun lain sa inge makatin siya sinsigas mo. Ngan paing ko stamil sa lating interest ko. Lumalab ke ko slailangan wiutya ko. Na nga kalim ye mamash ke Facebook page la siyan kasing goal. Monday, Tuesday, Wednesday daw yaktar. Inamina siya Monday, re-nullify siya Tuesday. Tagay ni tagay Honolulu me na kusyay siya akdayasing ke Wednesday, le minister skipper. Tapos siya na singat sapla tayo na sinmate makaringinan, le minister Emerson, ilagay siya na tigni 7 bamda shock. Friday, ako teke Friday, nga live mo mala ako na setting siya kipel na sa. Ang pangan mama sure kipel sa nga, inso ba nakaksaking kat ke nga mo will soon be. Lain saying, tigni 7 na mo, pel sa. Kilaw malap tignis, kilaw malap na suwas met finanilo, ako na ke kalang lawas kat palaking ke weekend sa kaksaking kat ke mana ko fala wo kat mo vlog soon ben Seattle ke lain sa nga. Pangan fact lo ko paing ko na ko welcome we got cherry be life guest la in mo fashion dik. Ay na ke fact la take interest ko piyeng ke vision saying. Pangan marshirug kulo na mala. Tingin sa ng gulo. Tingin just ko, aspe may factor medligat fast na mit. Akin na long report shil tingin siya lagi fascist langan. Na kaya kakumpen na yung weekend siya evine ko nga mo rekman na yok kusak pa sila. Tin ko. Kaya yung ko na tingin siya na medan na kadasum ni Ron. Alright? Tingin siya na sa second tolngul kung report lumat. Kat kulaman kat matafinan hilo ke weekend na kat sunan mo ke Friday sunan ko na som de sonol pe pasta papapalo ka
Finankona, nagkikusitanil sumlash Finanko Shine, Roklon Zingat, Chancellor Ferengingoin Wilges Lebenzel, Sonol, na Finan Hilo, Teganis Mas, Teganis Mira, Talensa, Ligexa, El Fili Gesette, Katwela los Gesette, Gifuing Neke Pokmas Lalosan, Alapakan, then Wait Finanwe, F. Gisenri, got agilindalik na fortunadal teknis alwina ka pa kolek alu itawi ten ina talapa alu kat wilalo salu le nagat ta flok le na finen ko na ti pagat ta ko mising sunen ka ya ke kaya ta sunen ni tuwe na pawen nake all in all in kaksek in gat ke Kalayang magat alena akilen arshmit fash na we mata fakula na sikke kasingkol keshupe nilos mata we porong Ay nga ni nasinsiya ulal, late Mr. Winston de Keksha, alapakum ta, we katak the win, napangen, maasima, katleksyon na sisin si tagay ni Keki, Shenria. Nara mga siyak na tagay na, kade fak mo me, alena ra kadinale, esmak ki magadash keo, ang gasi malusrik magwine, asyo da esmak, usingin nga kaya kalimye pela, ne worship evine devon jack Lisa omio nedel ispemong lalal na sinsiawan condolences pelas na siwos prelas in wikos wangai mama ngagalim ke ara kadak nganakalem binala pang sigila da ringi bana fashnge ara kanalle sigin todo na ringat lamala. All right. Digging just lumalap ke reports kan. Tamaliban nila siya. Actually, finan ko siya mamakat esayarol ningi na pa il alu melem utwe na Devon siya kuyang belle law ke week na na finja mo ilan kain so pene ke church finan pon pe kachat na tapanip siya finja may nawiyak la kain siginyak la ipsin na ben time zone difference slash para ilago sa wigat oye ko. Na nag-i-plot masikip ke weekend siya. Dukun ka maslay kamal finen Honolulu kay gashawan kat tagati or ni Virginia ni ke in we be ashke masal nenyo me tolman weli finen Virginia. Na what susunod siklava Carla Chuli walang guldamal Carla role. Na sibe mait mga mga lengan ke osin la siya pa Primrose mingamda na sram na si gigasing ko long gelaw na asunod kultamela nesebe talik na naros kan na phone na we biashpe seulash makatsun we ke funeral service ambassador lan FSM Alcalino Susaya el taga we el taga nege funeral services malak may check klon si met kolash ke FSM ngayon well be Jackson Soram or ke funeral service or ke Baptist Church na pastor I mean los fashwi alus and then you will baptize like alus and now ilal sham ginalle amada ko le fellow church sa los provide venue malagawa fellow ni gana kat aksafiak le programo na kat pa oflock ni ke Shenria Mama banga mama siya nakitigin Diyos ko lang sa akin. Lotteries and bangs and again. Bagong tala sikya. Bagong tala o yung sikya. Kasinsiyak sa mga kumindaman ka nagsinsiya ka pa. Efinsiya na siya kakatako lang. Masi nga pa, nagin la PFL la siya. Pailash, may nga, kita ko, kita ba lang, afin siya mo, in nga, ngayon na kain may tumash bell line on
an mas nila mise. Kalau mo ito, ewan bella, mas ngen na sikya. Na siya pa, pang si pesa sa kanda, sa mining. Kung kumako la, if you know yung sikya na siya, kumako la, min, katigan siya, when do over, tuwing may el mong la. Belsigat mo, yung pang belsi mo, na siskilan mo ko yung actual sikat la, yung madon ka. Nabanga si Pesi la siya nga, pwede kat na yun nga, tram-tram ko si Shesh, aksak-sak, wala magluk yung mga. On a serious note, if in pangis nga pata na fay, kusensyak siya pa, na si Ko, ko nga, isigat siya na manaske, makulukwas. Kung din som, actually sigat na yung matan, may kawakwas, ko siya la si Fela. Pang si Bella siya ikat ba yung iningi, kat tita ka iningi ako kuusin dali ikat mo. Si Bella na iningi nga pa. Kaya siyang gaslan ka, may finchak siya pa, gaslan magat matagaw in welas, kat fact na iningi nga. Inkonta ko, akas makinyi kong gen kumaswaya. Parang si Bella siya yok siya, may kinalon ka at pamit na kawin mo hula. Kinalon si Sedan, son sa singaw, singaw. Ele kain puxela, ele kain umaila. Ele kain este, ele kain kanaus kata, parang si Bella sida no. May ne fo kader wala yen verse. Alla furur uppe, mana na sida. Ele buvel wala. Na bayan ang sida ele sa kasvena so. Nake, ele ke use, may tsayin wala. Na bakit na sa meeting nga, para may piyasing da yak wala na ki, or may pasak ato lalos. Paano nga si Besi nga? May finski na su. Kung na suk. Kasi siya ko nga ako na. Na, oye ka. Bakit siya mo oye ka pa. Ayak pa siya mandi. Nasam kun, God el bang, ako la. Exodus sabtan tuluan. Na Tuesday din just ko ila to kasam kun Exodus sabtan sa kalakos. Kadile si kata. Uniste tosta kada samram kun. Kadile sang ula ya lal kadil tahu ya koste. Sam so klime gas ko vinlant na fos samu yak bigo Victoria. Na ipru sabtan tuluan. Na tigisa ila to kakfashi Friday set yan. Na flag law say to ko nag-set. Na pangay calling program last na uyego, fin siya ka pa 30 minutes to 45 minutes. Na pilang ko in akfresh sila. Isam le, fin siya klasya pa, kadin mo kan rela akata ya lasya. Na kung, the assumption is that kung in proy kun o e beriti. Masyam na sil primrose ka weekend na. Na minal, ilsim na siksik ang rela, ang sumasla alu sila. Na Athena, min ngakatin sil kikangasul gawin na le. Ifo ngatya sa masla. May kina si finshak sila ka pa, kung finakala ko ng alu loman, kuminso proikun, kuminso riti, siya proikun, siya riti. Kung finaroy ngayon, ako may palala katilay guest na siya. Na primero el that na sila, il confirm na sila. At sa mosla reaching sang na sila. Nasakta il sumoro due diligence la. Il sila some reading, some breaking, some or research la. They are il vakin la killer dapat la alu sila. Lato na lang ngayong sumon yeah. Lalo ka long kaya chabing giset, may giset riya. So na usa sabi confirmation sila sila ke ako lala. Na bang fincha klasya? Fincha klasya pa, kung hindi, bakit fact na ngayon sa, unang compliment, supplement, ako lalo man. Ngayon fact na pa kasama ko, nasigmate, pasus kiwigan na kung fingi ka nila nusot na ngayong nakilitilo man, go directly to it. Sum na yurin ka, proy na sil, riti gaslan, siya proy na sil, siya riti gaslan.
Na kung may palakin nila, kat may guest na sum na naklal. Nakuduf-duflal, original ito ka na sum. Kung di sana nga in fact na, tingin sa na in fact na, tingin sa na in fact na. Kung kayo may sa ngayong ligina, kat si Fe na fakot na sum. Skimot ko, you would rather have God gives you his instructions directly na sum. Ligina in pass on through someone else. May therefore, kat na for nash access singala na you with God. Now, may siya klasya pa. Kaya kung mga to yung kangan, siya pinakas makudom. Makudom kung ito ka loop siya mulit dito. Falokle, riti. Falokle, broikun. Siya falokle, riti. Siya broikun. Sisla awsi luwo to luwo. Finko, awang slimay ko siya. Skimot ko, mamakatlega sensuman. On your room na dok mabat-bat, kung may orik makin, kung may mol kinsan kasya ko. Isang ko siya kash pa yaw. Likina man må ikke ferdig det daarfungle. Da kom jo nu gå med til det daarfungle til oro is kom penselo. Naro mange feature class na kaya det lasho. Mo kom in broikud. When flockless be reedy. Så broikud. Kat dikshin I guess så. Si vena, kaya sam gid måske gina. Sam gid le. Taking it out. Det tabangal tamal siya lagtasyik. Andi gid le. Yes. Andi gid le for ang ito. Andi gid account la siya ko. Anyways, masih nga sam gin biya nga le. Kaya sam gin oy sige ke weekend na. Afakin le. Masih nga sam sige. Election na confirm ye benasik. Le gelsi na sum bukkud. Gelsi na sum soup nga. Election na igekla na si. Nga fakle, kaya ako mande, nga sumili sam so klime ko siya. Reach lang may daupe. Ang ginamit kalme eh. Ako flalik siya na isla kalme. Kasi flokle, reach sak luwo. Mali, onan kaya kasi kalmalik ko pala. Parang masyam ganyan. Natolo, akos, limikos, onkos, na mo gaslan ka, niksyon na download yaki. Nasik. Nangafak na, feel ni kot si Fena. Kat palakin be, upe, kat fin slack la, kat flalik siya na isla. Kalmen, manyanaka. Naro kat kaya ko us. Kung hindi, finupe, isam la para appreciation sige puklan meto. Ask. ASK. Ask, seek, and knock. Kung siya, kung syuk, kung tawalak, get ka na syuk. Bangay gaslagat. Bangay, woye, bangay, gasing awesome. Woye, wala yan gaslagat. Kung fin syuk, lesa kumaan, ilay gasla na syuk. Bangay gaslagat. Nakakumis, kades dawag Shakor, ikaw na Zoom, na wigumyan pe meli se to si in Sacramento, ikaw. Nakidamtag si Fesal kum nagamande ngayon. October dolo. God il bang akula. God il bang akula. Kat finsum may reach ngayon masimik nga kumin siyaksik ko. Si Fena, at nag-emerate siya ngayon. Kaya makat askel. Katabi lang kasi sukle, may nga ka na ro. May nga, kalan sa fika nga ka na ro na sin God. Kung may nga ka na rin sa gasya mo ito. Nakatin loy na kaya, may nanakasing loy na kaya gaslan God. Le me God il fakke oye sin siyak sima aspesik ko mga ko siyak pesum sivena ole aspel kan naksing tuya na summa kumki mukla la mase kumki akfashi la mase ona nasmas san tulok kumya kay falngan gwila oye kay falngan akfashi oye kachin sumna ke subsukle me God il fak ko bible of fact
yalle gashing makataşkiyo. Kat fin susum na gepangit. Pangsilan kat nasil Moses. Isamle, kat fin na gemaulal Moses Yesuk longol na fon na pa maulalan. Na kung fin Yesuk longol ng already kung divide na ke ye ang lash section tolu ke maulalan. Section tolu nga na siya ang kasi section. Tapi no yang ngaul si meta il sisla pellal urine and Egypt your pharaoh as a pharaohite as a manadal pharaoh tofla in tokoshayal pharaoh yes aklu pa section aklu pa the next 40 years pa in the Median countries pa mata el somte bagyak sin diksal chetro Nailbergyak, el dien marker na natalos kan el farite soon. El farite soon and sige Mount Horeb, igat na lang taf Esefer. Esefer na el sumsokla. El sumsukla Esefer nga. Nakuvin ko na ke iplak ko mo. Katapela, kete sukla kete klain sa fga. Kete roma wuna sin mo ita fga. Kat fin mata na te mo kui. Lupe kete ko na ekle. Meya fai kete nakfashia. Kat fin fash na met. In moklem akfashim guglash. Ona ke Moses, elte na mata na, elte mata na in tent lal Jethro. Mda na rectalik. El mukui. El kalan sa po. El su el rekma. Na oye singa sikyak. Oye singa sikyak. El liyak masi. Na curiosity factor. El liyak focus singa. El kisumdi na mesi. Na marit singa akalemye. Academia na sikumo o nagifos si nagifos on gosh kan academia le eliyak na inkal singan liye saxung for of shocking and deferle na ilskid vart na mit na pasasi min tuin singan mit kumfast na mit en kumfast fengan yin mata na me kalme na sikum ke oye singan le katopelo na nakla shifena o kadina kitan fuliye Fliehen esta ligikot, men ash oye se, ash standard se, man nagden faske. Oye nage oye singele katel matal, malon kata matal, napafaxelan kat nga duin singen, isla falakloman, men kung faske nga matal. Na di ba na ikla si kum singen. Le gatfin ni mo ash ita, ash kashpayes. Gitene tale maaşır katil tayinin na masil na siya pa ilaktin akus malay na oyena ke meriting actually mi the good Moses il akus facts nga lese fakulan fact na me na ta fakatil sang na sil message na nasit kumite ba na ikle katfin sukla gidaklan sa pagfaka Masimit posisella iskat na likimaying somna yurin kan akos met malankat. Akos met malankat na kat ilan sa vasyon message singan na su. Pangayok si bayan akos tayo na. Tukun mo si sila akos ngayon. Nakatil fat na sila nga liye. Matahin cost lang talik natin is may tlak matavin ng itcha. Ngalong tong deng lalos. Nahiyin na nga hakulangan ka ko langalos le. Ang message lang kat na sil Moses nga. Nagkimana ka sipin masimit takayol Moses pa. Moses sil akos. Sam na Moses sil kan furla tari. Ay falok. Moses ka no lang ko yun. Melar ay matana ay lakos. Iti ba na ikla na siko. Sap makatsuna. Ikaw ay nusi maupenasis. Kaya kan palakin force/si fena. Tasak ta masikatilin na siya kitin akos. Akos matake ako ke kulyaklal. Na wina. Wina ke message kan kadal sa message kan nasil Moses.
na in fact inen mate inen en kanin mate ngan somon ya kvin loin na kanin mate davinen kenan ngan aspelalos askaisi sipelalos sa kisbin pela ganito som na kita sakta pangan mas kinong gunso sukte mea Hittites mea Amorites mea Perizzites Hivites kafin Jebusites la mea kainin ba yan mea kal mea kaya ka samin da sukla magi may tsinga il dali yok supe Masi yok sipe pa subsequent God na si Moses nila. El bangol Moses, Moses el akula. Hindi fo singal dolungan, fact le. Na Moses el fact, na finga som, singa fact mo sa bayaleo. Na, ifinga fact mo, kumpas bayaleo, siya kuman, siya ineman. Napanga siya bel mo, inengat na to. For singalagos ang fact mo, I am who I am. Nga pa kat. Nga pa nga. Pangisinin kat. I am who I am. Nga pa sapay kong le. Mabangis lang ka nga patatyang na Moses. Moses given Moses long. Ilakos standard silang kat. Ngayon pa holiness. Diba na klasik ko? Standard silang kat. Mga fall na si kumputin matakya pa holiness, matal. Bukla li provak le, vingwangin matal, vingwangin misle, katefak kufsa na liyekat. Diba na iklagay sa blok ko mo? Vingwang mulin matalin kot, tigat pa wo, tigat pa matal, kasi mataki standard silang kat, ang matal, ay misle maston siyas in siya. Pangabel sa mga kat, liye mo tanin siyas. May siyak la siya leto pukla lang, auk mo kasano. Kadal to book proibel na kayo. Nabangan may naks na ke mandean. Na usi magkuyak niya, tigin Tresco, tigin Isena. Tigin Isena, Pinash, may vacuum, may nga ba ito Tuesday? Naman na, may lutut sa nanda ko ba na siya kay Freddy Victoria. Ay penangan, kay Belsima, Lame God, fact na sin Moses nga. Malansarak la falak sila nga. Kay mas may keklan siya, nagitamlan sa lil fact nga. Kay fact pa kay Victoria, mo, siya ila mamatal. Amo ko si Sam nga fact, mamas nga nala minister na siya. Get facts silangan. Nagi il-fact pa na il-fact ni Moses angan. Na lay lang ako minintala. Ito ko mama nga ako muswi kat ilyak na kikalain sa flash yimatan kat. Maingin na kawawangan si pena yimatan kat. Mas malafiliya na siya il-require nga ako minkain islamangan nikikat ako lain siya na sil in mo il panay kikat kimalala. Ramalan mo kayo na pa matters. When it's not about you and me, it's about him in us. Pa, in fact, nga nilbangon Moses, nailako ilapen na. May kalain sa malim nga din bangon, no? Ilako ila na malak kuminliyetin na ke. Hindi lang akong ace. Masimal siyak nga kuminis lalikikot nga. Men finanain kat nakatako flanay nilyak gen madahil singan. Pangan mas nga is lagi malutit si kiman dengan gulo na malap ki nga kan share pero. All right. Good luck. Tigin Tresco. Lo malap. Nage akataya na uwosan, lalasinge, with viewers na kaksirin gat. Na fastmet ki masike tustian ngan ko sa ka ya le fanen dari kat kan fastmet na evin pa ko na ngan taw sile tinisena na fastmet pa No, Miss Fastmet. no kidoki Tuesday October na akos olen misengia God el si katangla na ko uswin li na ki meritsingan akatayan fakla ilmatawa ke faslo ngol siye palene ke faslo ngol siye na ke marit singa kan tralik faslo ngol siye an fani na ke faslo ngol me ko shan
ke katang la singela sikiak faka na pa etaka ke akfashi yak elik mea sa singen pa ke fos ka se longul sin ke longul gos longul me gos na fos longul gos an vani na ke fos longul gos an pa folokani lan gof singen na pa sa flaian pa katang la singen sikiak ke fos longul ke tolngul si singen ke o ye uskak sima sikiak ne anri de lanas si lu was mosisel actually paul na fin mea mosisel fin actually paul ka pen wangen ushe ta sam na kat pas palinge kolan kat pam kuikunge ora as eng upesi katale pa akfashili kofsinge na dara me kolla me asinge na ke en pausima iloska in valeke na ba fashi na teni na kalimila ki pelsi masikiak ngen talik din gat ngen vale may di chap ngen ukwalos le in som to kolos le na pauska klan gatan fasikiak ke inara me oye mailos tena bangon maka in sikiakan papa pagao oye singen pa ke som sila dalnge isam kun la fin fong asuen ese pillar of fire na suen singen el daga ke shusuko na panatel fakin da pang suen suen ese pasang tololos akfashfashilos ke fong kelenan suen pakan yang si pillar of cloud in sonodala ligi fat ka maupe na fakla kasing ni sa fakla lupuven si ka makololos nge el kait tur kait si na kipel si ma elos fash na may ichap nge tako soldi tako nge tako inuelos inunel dalo elek la cardian sile el da somna ni ke fintu kuntaka in kain ta lie la del futodo yang ka fuka na fakla ke pillar of cloud singe ele fasha na mo anan kem lu sikyak na tarela me aspe slaken en los ma military nge chikein ma da upena silos inuelos na ke fungsi ma kadilara miracles imail shelik mi asinge pasaman yakpe on yakin yakisam itngala ko fasingal tolu engko si matako orela into paula enan samsam kunyak na yok la enna lalnge me ekle pa ilos fale ke safla ye eksuda singal me ko first me ko sakata yan la ki sol singe ko elosa elos takate walom la na engma okla en del fale we ma pao ma splidie me ara singe elos kan fale kengen pa un yakin yakisam itngalalgos stand saxingal toluan fakin lagi si seklenge snan million luo se we flux na dolosa earths na dala pa fale pangelapan kada fak mo na ke usga gian eng si mataka in kan second la en lapanan si malosinan fale kenge na pasap la yan fak na ke victory deliverance silang gat nge la el kololos daliki in paun o nga yesin medit chef nge leksin akalemi mercy silal nge ke el aksikoso kilos daliki koslalos fin I any chef ke meridan faklalos dang or kadil sa pala Moses pa tamle shele lakta ke ye akang ngaul si aklulala ma el tofla yen mercy siya sa shepherd ka oral Jethro flokle kade mo ya alnge ulalan in kololosle fa yang ngaul si duka fatakatuk na ke foslong tolu falen ke tolngol sisingen ki sam kun na yok na ke destruction ke Egyptian na elos ke nu ke elos ke nu ko dal na ba ipsiak lo ma kadel mo Moses na jula kolla ba na flogo ni kufa maluto singa kalem ye delivery lan silan kat nge
kiak tawi pleno bange edel float up ke beljima el folokon mamea inakkelem ye awesome power of God la pange masikya ke judgment na selos ma ak kayo kidalik natal na maasi mapakum dapa takotokong kaden mo latalik natal ni na edalalal fungi del leksina astruck ki masikyak ni lapan waylain ngaitang liye tasakta ki pelsi masyal lamange ngal taliki dahil siya na flock na nage fluctuation maslon lalal fungi mungulingol sabram kanyak ke sudah jakos pastol ngol siye ka finne sapal ne ko sa mange nakkalemila pitse singe ash ngakom as Christian misinge kamatalal fungi katlip sige mange pitse sige talik ni Israel ngi ke moliak lelos mana yok si reklamatik sikyak med kapela mea na lap si sa makatito kain enge o kalikmadan kan fale kat finnan katana ko si maurela mga ti ana si kanin ko si nga masingkat Yahweh makefan na El Shaddai paurela kanin me ko si nga sikyak ko kilos liye kilos alen na foi leke at jepat ilos chulben of loklan ge oyen molin matlalosa trust selekle sibasum na ge complain na complain ngi ba orela kain mga ba si fena minor sila lan fung ilalosa fale dito kay kala kawalos ni edal dile worship ikata apit sa singa taga ni tiya kumke kadindi wala na langat mala ko na siske esaflaya kada kapenain patatyang nake oil ang dalik nataling at lig Israel nge pange mga isla ke malututsi nge ale simlalain toko ng bela na sin lalasin nge kalik luwiyak ngayon kain savan siya liya weekend si liwa mga tena akataya okay lamala All right, take interest ko kung gulo kaya akataya singan medligi tegin siya ilang gas la ang paing kom alig penita Moses gulo kaya kum taka akkalimi na kumbuikan kum loop sa mananak siya ngayon nemina ikaw na siya gulo kaya kum tafela may song loss na sin may taway ma kashigot ke proy oye na ke Cash Milos estas esquecendo-se. Sebelipa, nagawa na siya. Paing kom, we kom in fact la by God is good all the time. Na tamil asan yay ko fact siya ngayon katsivenal da Regnunilia Moses ke el seulal dia soon in se. Mase el sam ging pa katil Kishiben Moses el tena akos mga el fact nakadil ron unil na el da maset na ube na mesi sikyan katil tanchik yel nga som na koshayla glimbul sina natal nga na toro katil tena unil ya Moses so baga masima fina asan pa nga el fact del kumli ba alle ash magi pa pala mga read kita kan tapal na katalo ash pe mana yok pe pa na gula tawalasan na or pare mi mabain ko lumanlap na finin mawig lagam to kawig at saka ikaw pen na su na Pauline check taking interest ko taking Pauline Paikom, loge, ikaw pa na sum na finan mawi. Ang ginlamat kluwa wiya ngay tayo ko, ta nga mga tayo ko. Ang siya na pagkita Paikom na tingin siya na rin belang sum. Ael, ikaw na si Bus na kayo. Controversial ko na comment lang siya. Ang dalaman din gising ka. Una nga
Wait pa si Beto ka comment nga ngaytang riti. Tapay kulaw kak sa kat kaya kataya si ke Tuesday ngan. Tigin nga tayo tala kaya kataya lo man. Nga mo sham so na lekot we be lut ke tako lash kap ek lash Naro masi nga ngaytang kung fact na nga ngaytang riti ke si boss ke ngan pa ke kumo que pensa uma da liye nga and dekla pa pa nga kalmen facts lo ma que pensa uma di shengan liye kolon kat nga dalala na wala fungel likid ang lalay fungel be Moses but down the road ko dito la fika aten lalay muli lalay fungil sila dahil palen si ma me kot na nakla ko kaya la Pésima kadila oroko laingan katli kadila si katang na nasilos. Pésima kadil katang na mit lokalok laingan at the very may pel na pésima dalala force nga na in mo lalosan. Ilalte doing ngaytan ni kolan katakilin liyeta nin liye kaksagin katke. Namam tay ke flas ke mo lalosan. Nga liye masingan la papenakot mi singin. Naragibel si magat liye ke kaden tapok lay in Elijah right there, and then God kaksakin God glorify God shukya na yung ansingan in belwa belguluk lansing God kingawi gas lang kalbangan masyur ka Tingis na kumgula kumdi ngan mata na ke vaccine ngan le ke television ngan liye kolon god na kot mi se ngi kitang koi foko mai ti se ngan liye na katin kui foto sin aspelos babalakel mile los seacos los subbate che dice los e flake agosten lalos los likat kui foco finga finga pa il dan we alle on fire all the time na final dal pa long backlash may bel so long backlash ka na talaga kumdel liye mana ka wasi tari when natin kata ko i-guess lang galik sa kuwasin si Fena ispeng on matal o kumdel mata patat level na kayo kumdel mata photo level bas faction ngayon pa imising nga kumitlalal fong yo i-kekla kolon kating patat na fish i-kekla kolon kat na fish katliye mama metin plan işe tinaliye makum liye misegi kektan sikkum misegi ilos taliye ilos isna ukal mosamin ilos kuduk sa falle ilos kuflak kış kuluk kaya na yurin kan makum misegi kum kan tanagen kum matawen pro katalog kum tenal Moses 방에 마시마 아시 이렇고 미생 아그 릭션이 알레 상글러신 것 같게 내 가들이 게스라 비야 파이고 그너 랭가도 지금 글로말랍 Solomon dapat ikaw na assume na orpa orpa mula kung buya le o yiko kung may manahan ang teknoy ko Sebelipan buying gombe na or buying ng lumalab. Tingin Driscoll, tingin siya na. Pangit, uniste. Pa Tuesday. Tuesday belin Uniste. Kita tama mo na uniste. Tingin nga sumit. Flashman? Alright. Sudah ke uniste ang kita maliyan bepella siya. Uniste ang tifesigan sa mo God isa mulalal. Katil sa mulalal na kung vinli ka champion Samsung klimios ka Victoria. Na tafa ya pangile kung vinli fos logo will on kost ni logo lit ko siyan le pang sa silmo is pa champion ngit. Samsung ko siya mon masika kek sidas nga. Na God sa pala Moses ulal Aaron inel los pasom tafa yung mati na din Israel nga. Na Lon course il akkalemi.
Na tolngo ulit kos tagad tolngo angal me kos masing ako nga din siwo ke long yan marit sa nga pa. May itcha ma tinaikin to din ka. Elos sang may cash up lalos sa sintanisya ikan mitligilos ille ligyan itcha. Like ako may fulok na took den ille meses gat mitligilos ille nga plague singa ul sikiga plague singa ul singan pa once is na wa en waki finan Egypt sayen once is lon en Israel na may sabi ko na kalimina may cash of lalos kan ilos sang na sinto na din kat kan ilos ille na kiekom riti masinga na masi kide yoksbeg kide riti kide gwesta ke mo la shole na me kai me na sikko Katil bang like Moses, or mga and then tafod like and Moses to the lawengan. Ikaw ba siya na siko? Fall. Maatol ko nakikalain sa pluma. Pero, masing nasikom, kudente ilya ke mama wengen yeros. Kudente ito na God pa husik. God, para dami mag-Jehovah Jireh, the God of provision. God pa husik mga nga. Nasabi na kita nga, may cash pa ya, may cash ya. For tol ko di ko siya nga, may ko siya sa akin. Kato sang gold, silver. Masin with Egypt. Ngayon isang mulalo isang cash lo. Bakit ba sang masaya na temple on God? Katin kaya the first with Exodus. Pa masaya na temple tabernacle sa magdasarap ko ngayon. Kalau nes matay sila. Na oy yang isikya na kiulayalan ka ti fast namin. Mako na kumo bakit yan akos. Akos mo kayo na fast namin. God by sauk yin mafalges du patat na way. Na God pe pa use gosh pa yesh. Pa ile katlabelag tang fakyauri. God pa akfasya oy yang na kawa. Kumni case in point. Testimony na of course ba nga magan lim the leg men itayak. Le gasin kultivena. Gasin kultivena ke pandemic se ash thousand single sin like thousand single to uta ka na sin gasin kul sin mate ko shy ka mate mom the long telecast slash na money ma uri ka ning and got sang hour makinsang register ya para got ka dayining nga para ash website slash para got ash 501c3 slash para got register feeling kay si states nga ka fin federal government money ma uri ka ning pa sang cash and gas in gold. Para kung saan niya kat misay nga. Para kat ka maging program. Program kat test yan na one na program ang maging ito nga kat asin niya. VMX pa siya program na ash molo, yok molo na StreamYard. Mga program siya ko slikat kay nga na nga. Para kat ka ash kay Roku. Kat ka mali maure ka din isang cash o mga nga eh. Bakit sa marip maging isang hackfresh yung mga nga. Siya ka na gasing gold. Kumita na kasi kat mit pinatipid na itayak. Tapos cash on God. Kat payak fasyo yan. Nang akin na fact na mamasing at akin konkin. Mafakin nasa testament na ke maulelan ka. Mako na kumbak din be faithful in small things. Ash lutisi ka Bible fact the days of small things. Kumita ke masisuk. Masisuk, fasta med katleak jo. At bago ni sa tingin, just ko nga ako med ni, saram ko na ba nga saram ko na phone lang, agad belan siya. Malum, gumray lalakalim, klumal lang. Tingin siya na, askar along. He went stian. Well, nga tinash ke listen. Una nga we ko was ke magos ak fashion. Kulo malam nga na fakulo na sil na sin med si makamen ngan siya ko el da fact ke fact silom ngan dam nag like testimony sil
kumakalimingan in fact God provides. Mm. Arang akin na alam dalakin akin God ke kulamalap ke confirmations and may sayangan nga life mo kumefa akalim ye beta pa kulamalap ke malututsan. Thank you, just last my vacuum na kaya. Gena fakla bana si fesigan fakan katele samulela lal olela si ke saptas nga luo nagil eprem abangan kalem ki presence lalai si kan ta fela ki talik nadal ngan ki talik nadal si kop morela kate mame ta ko si masong mataye ang putol ngun pinani chep ngan bakum som ngan ta hen si makato si kenge pa katel sa pala mo si siya jud ba sa pala Machin da shafen sel ilke leran menel me kaslala my life to lake menel pal siakan sianga na tena man kanyak lalaban kem kata lalosan la elos to fokle elosus silver gold and the fokle dikian in the cataloski price card ke possession mangan aleke klape kasha na siloski mena kaneki kof sor lagi yod in kasha loski fala lalosan ara kat elden ang talgiloski di fukla lalosan pangakak ke paganing si bason losi ke pel folngan elosin lul ka si man kololos ngan ala na akkalem ye ulela lankat na sil epreman la ilmatana kene kena pa Israel become a very great nation. Anak ilda fak may pas fakusingan ano idupak mo ngayon. Mamaya pangan, mapen akong sumantarya pangan tamla Shirley. Lumalap. Right? Thank you, just gula na masig din isa ke man na aksyon ngayon pa. Ako klan kada effectivamente. Magunak ko mo pagkitin tilyang na ke. Sige mo ko. Ifin pa, Devin pa kisinsiyak singala ako minsiyak. Tingala mga salvong mo. Faxing ba? If in pay faklan ka, if in pay ulalan ka na pay ko as was. Ifo kattimatake. Sis ba mga or kattimatake an ba? Kat kuflaliye. Kat kuflaliye şüklalal fong ilaş. Nakat fit kuflaliye kat sum really pa ba? Sum long we might may chang sin kan may mam ta re pa lo no pro na sin kat Catholic kan ige sa in akay ko may gan fat na pa ile pa na pa malan ka da pa ko suos sa ma fin ye ko somla kat fin sham kita ko sa sham ramang Min magat palaki na fungulyak na kot, magaywan na, klukyak kot, magaywan na, nagiglan sa plasyo. Na yehit kosta ko, aligos mata ko, ikle narrative sila. Na mga testimony sila siya nga kaya ko. Le, makumpula bisingin nga, payala upe. Tasok ta kat il leila, siya korin singaw lulu fa mo, kat il leila may shofin ta ko sikat na sumuin ifo, ito ko lang kung katamla. Mitli yung gumipatacham na kyan, iso chinkene kan lung guminkon, wala. Let the isla, ito chinkene guminkon, wala. You go under it. Mga sa maingin, may pangkasan ka. Kasan ka tin sa kaya kumken nga mas ko yan. But 404 weekly watari of look asum again California gasling at bloody 470 kaya asum again California ke weekly watari awful look gasling is 620 na atik sa nga God kafkari nga flash client sabi ko mo at kada gasling na tatalon ko siya na nakimate pa nakimate pa le casting siya na talawan ko as katle disingkene kang akfalyelan mo katisto daw Then the other line na kay alien and mo pangan alien fela. Kasi line le as mawu sila kat ito ko.
Anlasık. Anlasık na kaso de flok na kasi nga dalawon ko siya sing. Kapay. Bütün beso mera şimdi yok hani. Ama bu kaç beso flok flok na eşe değil gibi da. Wagon California, I tell you. Çok da katil çekme na sashment. Mga manayin taka smoke screens. Manayin taka akforce kum naging discourage you. Takum takan nila mga discourage kum. Payapon mga meeting ay katil sang call cellphone. Katil sang shuen sin kolalos ke phone. Bukan yung sin dialos yang. Iti ba na ito nga si kum bising. Finne kasing ngayok na mo. Katil siya sin genekan. Mamay tatigan usi. Insang diakat yang. Taking just call. Pero sa mga tosta, kung kasi kundawa, hindi ko siya. Gladly. Tastaan tak mo kadel tawi akosten. Kasing nisan ba God expect obedience. Iprudolo ba nga fasit ko siya ngalya. Ipruel tukse ma akademike molan metlalal fungi ke oleng sasyan. Sa topic singan ba mong na nasin metlan God. Nake aluti ke tusta wala dawal sila tigin siya nange sham siya pa katel mo lala edalik natal nge ligian itsiya na ilosli mo pafasit kosh nake iya takain akas magalikat fact la kimainge inoy na kingan madalil fact kous finlong persen gat reference pa nagkaroon sila laon sila nge na pagkafin ko was na si was rin gat Kostie ak upeye insios. Ay na mitmata mas manyak nga pa talik natin katma moliakle ay los for la line kata. Ay na kilos tara kilen silos ta sikelyin may sise. Ela emate elos de longala. Pafakla. Mga sikyak elos ne liye makatelara ke ye angawul. Yes, mata si ma ngay samye ke malitutsing pa. Elos me pakafa kweli na yin may sisya. Anayin may wangin me sanante mama kuflama. Akadil kya si los sang na si los men insang me na kufman melos. Na perfectla expectation lang God mail shalos lepa in worship na pa fakla el expect ako sten patawi singe takake na ki worship si mga samsam kenge pataka kung binsom reading na ki samya nga limekos na pangi masima el expect ya in akflatjel in akalemi na sin met makflatjel nga in the should be rebel. In the should be rakatay na mga ito bange. Academy sila alfong ila na siloso. El molelos talagyan itcha na tako ako la fairly no lang sin uchak na ke. Na may pakumta sila oye lalosa orela is been kagala kawalos hardening of the heart and they'll refuse to trust God kanin mange. Ora, wek yak singal dolu faslong olon gos na ke sapta singal gas faslong ke tolu lal gos ela katay yak o yela los nge ora elostena hisin se wo iring gat ne na malutut singa samram kun na yokla el kya los sang mol na se los we selos na ke feli no lang sa se o milk kenani ma ewo ke pange na ke ime toflalan man ke watele inin na ke yet they at disobey del dena tawi akostensia nara masinga ta kain akatay na siske ka ba singela got met Christina kelem el taka el molikat lepe diki makuluklasha kadin ismo pangan masil taka kadin wi ismo ensi mataka na siya kemolin metlasha mukui kula siya na kalimila but reject Christ na kikatli masikang sinaligi Israel nge
symbolic ke kata de se orala na ke fele no leng elusina sis na naksinga ka din itala Christ falat lagal Moses masigal Moses nge takana la ke sikya ke oye masikya ke Moses kololos nge ke nga kome oro nga kome nuche ki Christ na ke los tilalal fungi ke kolyak ka mamailos line al Moses ke verfasche shilalos nge panis men na silos na sis ki katenget taligi Christ upelikina mga kumnutut kene na para ngoshe matakange pa akosten pa expectation jema aşke malutut çenge patawi çenge kadeta kemerit nge ma akosten el voliki kese na akosten jenge lusie bena sikom kadin gain alena aşpe pasisel aşpe mislenga ki kad akosten men malu nge fakek ke ipru singa lova singa lakos lapin moengen payeros nakatekain wilika na malutut siya kitalik din kat ngay ma rescue ya kika moliak laliki bandage lalos finanitya ba lemil da ka ben molikat le na silela asin pokom elusi moral choice singe ako min silela da nga ako min ales makin la may kayak may taka na sikoma el upe yok na ki Christ el falat lagal Moses Navlonod pala na si Vos, klamalap naman sila, tingin siya na, insyafan siya lewi. Alright, tingin just kung gulo. Kung gulo, tingin siya ilatragit nag-Freddy, siya tiyan narangay som fakta ke may nanaksin ke ka sivesen that mo ka til tao yakos ten iproduce siya nga. Hindi tingin kung fakta na ke kaya ko siya akuste hindi malan ka ta katil sang pellan may tan for laudia kad fin gerchang with exodus kad fin somno in pharaoh saying and katil svena sang il harden his heart katil svena Layla ilan mo making ak magigiyak la kishpin siya ako sila kishpin kay kakakawa siya na may nalak siya il akalim niya bena na sinda na din Israel kay kakakawa lalos kishpin kay kakakawa lalos yung sinawilya na infel mula yang siya na may kalme na si ko kaya talip siya may nalak siya utak na nakla siya Kamas kat di mo, bang mga pala kayo. Mayin, think around na may nisyo nga yun. Kasi nga ko, fact ma, payas was na siskilan for laliki. Oy, yes a falas. Tuy! Ki oy, yes a falas. Kaya wala siya. Pawisi, o nga ye. Pawisi mahupi. Papi na wisi masesh. Papi na wisi masla siya. Kishbin likikila siya. Pangipako din lang ka na sinalik na ito. Nakaat si Ben, akali lumayak ka, may lang napapasim, alikalahin. Alam mo na sinalik na ito. On the extreme, on the other side, napapasim, kash kasyak, kuni dalik na ito, or kayu beglik na ito. Pangikat siya. Nara king ako may akso mo ile kakikat laldiye katya tar sinsin ka na isa mo talik na lo na apple of the eye so na kung the apple of the eye sige kung di ka actor mo to mucho ko kun gari kung di ko yalde uncomfortable bakit ka man apple of the eye God tilila may saying gal dalik natin pangalong silot ka gigada gulo ko ile likshay kasha ila kai ka neke ben ila luli ka ti ben bakit malang ka na may chito ka ang sinsinggya ka ko kumindi kaya sa ka chito ka na yung may back mo tasi
kunfidlikkiginake 방어마 포싱학교네 같기네 kumkunsushariti ulang mo ni wani ke yiprusap ta toluan force it course falgisingalia kumiriti na el champion bolan ta ni Israel bolan ni Israel ke champion ke ba pala oh illumet na gibet life bisenge na warning sa ba na sikko ikit la mesigak dito kattifaki naksangi ko katsa ngale take it as a warning kung finash pa ko na auliak bisenge when siya ko sa may kumplesira nila nga may disco una isang na son singa for singa that but label the God we said life more prosperous and abundantly but the enemy comes to kill steal and destroy na ile shifikat na shifikat ka na uskat na der na kasagat ka na si kumoy o yeka makunesh kita dictionary na is line na kaya di makita waling bel kita liquid say mo gulo lap take interest ko gulo na singkat ki maring kita ka pe I guess pag niya si Vena ki mga aske mga gafo fu pel lap sige o mga sing ang esmak lepe nanti le gafo lo ko no ron ang atlep roy atlem ta min pa ang gafo mo ko sa bakar ang gafo lo is la pel lo di ki per in product na singkat na tig kung katsama si mo mapi na sik ng liyayak ya lumala kahit kaya sumi yung tigin siya na okay Laman lap ke akataya kita ostan merit sige Fred nga nila taf mga pa namin sabta tolu targis nga na merit si mga ak fashion nga merit si mga ak fashion nga dako ke sabta akos for sena ni kisingen siye nara taf mga na ke ma sumonyak targe iprungan sabta tolu pa elos fact ngan warning sima ngosh ke sabta akos ngayon ilin maslon warning ni me gosh mas ke ipru na dago na si kumisingit men fin matawa kumfin riti ka kumfin riti ke sabta akos na matawa ken sabta akos na long si fact lang matawa ken merit nga mo namin ash kasi siya clock kum ke kateriti na matawa ken sabta akos na lang wala na silang gading mapenasish takatin ko inuchak mong layerol kimainge lela kating karangan ng dain wayang in CSU was tiya wisun mong lase na disifes nga in fact mo God el ese mong lakawin si mga kumesyam-syam ko nga na el taga dafi masyam-syam kitanik na din Israel in bel sa yin may sisakis ripin likikile na lalo saralim katin kaskasak lai nga naral orela ulay na nako sinasilos fact mo kusa tiya wiinyak na inensi mga eko kusinta ace mong lepoy mong nakawin during kata masingan nga ako menin na naragim tayo kensap tayo ako schmidt si masamos lai prung in fact na ulay na singa mapenasish pe fosi luwo nga nin shamsham gunyok ak yok ulay na singan na manasish pe na fos tolingan genin may gosh election in fact ak yalim yada got salalay fungi face mong nase na ongas na nagisingan siya akalam nila mong nasen manasin mitlan God na ki got sham ganyan lem God gosh kasaklay pa ng Lorena ulay na singan na selos na kisim lebuk singa il somos na mapenasir singan mapenasir so may simas mo sanganin mapenasir may simas mo sanganin mapenasir
Ilusama matawag wiriti simzilangan ne musingi got na kaywa. Mabe na sishpa olay lasingan. God fintie message besiro ilosetia wilyak na ke mong lakawin singan no. Kishipin ilostia la lalfongi. Kishipin sa lalfongi lalos. Naro ilosetia wilyak na ke. Alim God ilorela tayo olay lasingan mo. Ense Lorela in nien mong lesin na sin wait lol. Pamirit singan jam ganyan. Na kilos sa mata preachya kinase kasi talong ay payang mo singan metli kingan nilos likikingan nareloset tilawi. Iloset tilawi. Tasok ta ti kalme pa olayla silan lim gat nga ne wangin na sipe. Di ilma olayla singan mahana sispe. Mait ngan pa lose ko miss out kiolay lasingan lose sama aro fakimrita mo nara o shipes nga nara ikesa penasin mait nagawasaya mait nagawasaya ngan pa mait matakaluti riti gas lang got ngam tawag indut game ko nila osh na wo se ma lem got ko mong le wo se ma lem got ako la na sin mait lal story le na ke Postulele na ke de mekos, il fact mo. God na si malalal fungi, eva is mong la si nyo, lela silang God na silos in pel se mailos tia singe, ilos et tia wi ilyak na kita shokta, ilos se malalal fungi, ilos e going wi ilyak na ke, na silos se mayakos, cos na silos se malalal fungi. Sam il merita ya back kalim ya bashal David. Nalinga kom ni kun la sa samosla Sam yang ang lime ko sto shakta kishipin ipro ta ko mising ya kalim na. Bashal David pasham sham kunyan. David il da fak mo mising ke kos long kos intia na mit matalos ko ta mo papa ta mo som la. Mit matalos som la kilik kikilalos panang lem kadil daw lela na silos malos at wilyak na indian mong lesson. David in fact kesam yang alime ko si gusto na gisingan siya kalim nila. Musinge today. Musinge kos fin long. Kos intiya na may som la. May som la at tiya wis mong lesson. Kishipenelos tiya la life. Na iplakom na misinge yo. Mong lesson ma lem God il yeah. Maritza que fos algo și la e pe fecul la sos. La sos mai vana sang mong la singa na sin na sos mai vana sang mong la se kadelo le la kenga na sin meta kadel na ganti si fil sham kuntok. Me kalme na si kum kenga kum riti. Fana sos wal da sang mong la singa na sin meta kadel na ganti sham kun misenge. Na ako metola soswa ba kokola musisilta tena il tena rela na ke falan wala yan. So Joshua ba lim gadil rek makining kan pen lamit lang na ke promised land. In pel so pangan du sila pa. Musinge lim God il sa pa mawenglo na hatol Jesus Christ. Inganda ko mula lamit na kaywa e ulayla na selos siye mong lawala na nasinwit na kayo. Na pasyam-syam ganyan kifasal ko ngan la. Joshua ilda call la mo ngan da shakti pangan na fondem Jesus ilda ko yak fon nila. Na sikum misingi. May luto da ko in tangal mo la kumisingi. La mong la singe, il dia mong la ke physical, il mong la ingon. Il mong la kishipin nga kumitala, ke pesi nga kum isya yang kum na sing Christ Jesus, iselen lim la, iselen ko in may collage in il bagot fung yang na se filia la lal fung ilash kaywa na se kote palakin mis la mong la singay le si mis la mong la singay esi si pose klok kum nga kuminte si pe mata koskin ate nak falet lokum ka ate nalu lokum na yematan kat nga kumetie si pe rela nishu si lokum pangan kot mong la ye in el kipel si makat
isel na pay na in kating kan mol kin na pay la lal fung ilash inel in itala il by fight our battles, not you and me. Il by guess and ganit na sikun dia ke kolas dia ke tolas il makayna narang ako meliyema nakateti si pem tachachi koteti si pem itang liyema saya nakatangay ifo may nga ako may ito tayo la siya nga ako marikman siya pangan lapan mista si mga ako may kot fin mata na inil kot fin mata ke mong la si malolela na sin may tlain nara lela ka tingkoin is meluto tayo na kes makinyagot mi singila kotin na sin kin got si fe nalikilala sa lalal fongi sin kin got likimolin sa lalal fongi akatin koin is katyang na kimolin lalal fongi senye katin mo koin wi palakin mong lakawin si malim kat il lela na silo sa ilos din harena na ke kat mi senye anake David el vakan mi senye Gås vin lang, gås inte jag är namit näta lås meitä. Oma pangai mama ikekla na singain kilogak sakin kat finjakin aske asoyer alo singepe in koy nakyoke. All right, tingin sa gula, tingin Diyos ko. Tigini siya na klamalab kat ke malis yung ka makom ekasik ngayon. Ipsi makisiyak siman ba mongla singa tinataka irol Joshua mana fata ka sin siflat takal ba pafaxiloma. Baki for salgosngan. Arsh galim lalos ko scholars must study masngan in dalvak mo because Joshua is like the name Jesus, right? But Joshua is not the one but provide mong lesingan like Sabbath rest singan. Naro Jesus Christ pa lim gadin sila inda ko flee mo lesingan na sinweta in mo kan we ace mong lakawin singan ke ole infal na ke ole lalan lem god. Pinjagin galim. Ale klamalab ale galim usina si la warning si be kadin tie falek ke la alfungi laske spiritual life si laske kadin de totola ka ako stenji mga akataya ke tostan in there eklan lagi me disobedience mayen pangan o yesima erela kadin da patatat laligina lalal fungilas na singkat na saram sila tama sila pienga masamram kin na ke may katte tala may sikya ka ana me long shikat yak makadin na kadin second la kadin may ses la may katte tala may sikya ka kadin makain we is mong na napaisin pataka na sikya may katte tala tari ke mesner makain sikya ke oil ang daligdin kat ngan kadin deputate ang nagke tafung la sila lalos ma dahil de wisom magifel mo layang lamala mamabangan bakit ayalan na kahalin makaksikin kat kima ilusungin ko ma naman sila pangan mama makain ni kasik level lang All right, tingin Diyos ko gula, tingin sa na gula na nga mo if I can clarify le mesip mong le mes ka Trump din le kafin loin da na William matawag yan na nagigisan sa akin lang matawag sa mo leson kat na sin mate lalin ilyak na kimong lesin na mo el fakle el jam kun fani ne fakle fonos ospo il sang na sin mate da mong lesin kan kadil din na mes ka jam kun masap singa ula nag mong le later on God, Sabbath rest. Guess Shabbat, whatever it is, tingin sila nagkakya kadil wala fela, wala kiko rin mong le. Mga mong le, sige na, nasik ko mo sige, may nga charm din. Ale, may chiga diksyon na, akata yung katan mo, nagkya mong le, sige le, nagkya mong lash may fela. Kaya ito ay nas mong le ke
magadak festival nga len. Me mong lasing anin som kung Srela bel silom kung som na yuwing God. Kung mong laban pa day of rest sing. Kung hindi mo asap singa ko dahil lixri na fliyaki. Nagyagal yung lasha, kadak fletje Sandrine ba lenin mong lasing. Tim ka na ba lenin dalik football siya. Meet, nga meet. Parang lenin football loko. Nais mo na siya loko dahil sumalu. Ngayon ganam dalo mga maganda kalakwak. Mo dia fresh sila. Di ba ang ikalmen dia fresh sila. Kung vinloyang na geta na dia fresh sila kung iliyak na in malan ka. Kung sum na yun ka sang akfalet lom na sila. Part of it is to worship. Pinahin sang akfalet lash. May na sila. Parang kalmen mong na siya sa amin yan. Nakatfinte akos. Katfinte akos. Na aż consequences ke si akos din. May mga si may si akos din consequences nga ako mong palagi mo ulas yung sila. Oh, kita masek. Yung katorek ma 7 days a week. Patorek ma. Oh, kita si telefon na prok. Kita rin man money mo, gastos sa mo. Kikat force, kat sisla pella siya, Rick money. Rick money ni money ka to lang kat nato, kat sang own way and makat kanawas lagi mato, si kat kanawas lagi force. Talagang lot na, Messi Wang, what is the missing part of this equation? Mong lesyo siya ang ganyan. Bayar kita pala bayar kat mong lakat sumara lang siya si Fera. Di ba ang mong lesingan? Mong lesingan pagkatan mong le, sumsang pela, sang nano sin mong le. Gidet mo, focus na gimawan ka. Na if inaayula siya pa mga katrela, masendik pa, day of resting, na observe it. If kung di lagi sendik, kung lagi sinalain, make sure. O ay sa amin na day of rest sila. Kung hindi mong le nam talom siya, kung mong le, so akflat chikat. O ni siya uluman, so akflat chikat. Asam si Tligbul siya dik ngayon. Aflok ke si Andrea. Dahil tabang ay so German si nga wiyorik ke ekoin si Andrea. Na nga commitment lokum na ke or akflat flash ke si Andrea. Oh, how ka parang aran ke ko na nga kumli Trevor, pamulan si ito no. Ila kakasit na mo kuy. Ila uskum na kumin kafo ke ekon Henry singa. Namo kumin so akflat ke kat ke Devon lutu ka Devon len mi da kum te sang na fo akflat luman na singkat o kum ilya ke tournament silum ke ko. Baange o ye mak silan na rin isang isla pa yung akflat flash. So tilogun niya. Bangon na kawak lom ngan mit makumugunan mo kumitikan wiya yak Finland like isa ulo day of rest nga yok siya. Afin dagin Driscoll dagin siya na afin dagin Gallon mong sila charm kun nga. May nga may slash may viewer slash nga in leadership na Gallon. Afin dagin sapat. at dagin siya Gallon. May effect close. May na close. Daging ko hash fact mo. O akin mga fakale, gale, makataya ki gale, sabat singen. Now, pielin si makum Srela kom na nasingkatan. Si Henry pa nga rekma pa kay si Henry, nga sunod lamalo ito taxi ya katabelo. Mit, nara, piepel si mga second lang na pa'y lak na singkatan. Kapen di si Henry. Lamala. Kyle Friday bangan. Dagin siya na ngun pas may give serte. Pinaman na si Sakluk nga tinatanya mute.
Kuno malap nga mo iloso kasho ya la ka te ya kalem ke Freddy singayan. Ta shock ta finash kisin siya close ng nas akalem ya kata fash na met tagot ko inflo ko kasho. Na sette aşke ulayang mata. Si fesin bak makadal ulayla CAN sesh. Na may lututan aşke Deuteronomy CA fosin na algos. Fos pena suppose Moses na sindarik na din Israel kaslal ko siyamram lal na selos pa fosin na nikilime kosh na fact lal na selos sema il molim kadil fact na selos selos in tuya emukuya. Kimmerit nga pasien Moses na sin medisya nga infofashish lalo sinan Moses. Akalim niya la Plan bel nga los ash katola pinan infel Jordan tak may los koin mataan sen nga itatli promise lang nga tinala na wo ke geographic in ngan koin layout maps sina siwos to shakta idea si mga isla kaya ngan pa los upgrade yang nage felgin ko nage falan wala yang ma fel si malim kadel wala na selo sin belin for fashion lalo sin Moses na fact pegemerita mo ilos fash lusen lang singal siya ut kevalan all idam final sinai na Kadesh Barnea nangasumsip lame Kadesh Barnea singan ko forget pronunciation laan na ako na yakla bangayan si ma elos ta matawa sa payala mit kail nga yak na infel kenan ko na inen si ma elos sumsup la ash mit we ko mit forget we kos finis sam gel Joshua Caleb panganen se na fen si malim gadel wala yang na selo singe kishipin ke kilalos Hala na, lais lusen yes ilus for yen mo esi song era full ash full na ke full ma wangin la na full si ma sham niya ke merit sing fact mo Moses il sham na selos fin siya kun mo in pa full si ma obedient na sin laim gata in menilos apkaran in ilyak ilosin mo ko entire ilyak na in felin ko falan mo layang saying Moses il sham ke fos sila na kin megas il nito la ilet tewi ilyak na in fel walayang ko en walay lan gat pa ilo say ilyak na way to ilshak na long se ilana ko la ben sien mo ko generation si mal sham na se nga fos me kas fak mo Moses in dawa kin luti na se los Ekata ya masap lang God. Limasi nga na liyok sipe ke mulin lalay ngilan siya mo it. Naragili nga nilneta na lette wala lo silyak na in falan wala yan. Tasyak na suklan kan ekalimiyang na silo. Sakataya na silo sila me. Kanon masap lang God. Inuti na silo sila. Pangay mamay lo sininan matake. Ini dala ko finchak lal ba fil sengay ingain ekos long silang God in ilyak na in ilos intay soon wala yang si malayang God ilo nila na silos nga man ako kos puro nga la fact lal tamlin sir ko tingin just okay lusin mo lal mo si se yang ni me akalim ke kap lal ni gil soon mat wa yang Tukun yangaw dako, ko yangaw dako na mo lemgadil sikyang nasil. Sang bang lang nasil. Sa pelain ko in sum gasyo metla. Na mesigya ki yangaw lo langan. Baka cham gwen. Foson gosh, me nikihal gosh. Sa mapangan sa plain merit sing Moses ilvak na silos la. Kilos ta siya na mata final Sinai. Lemgadil vak mo. Fall tari matalo was final Sinai. Talayan lom nuklo sa mukuyak. Ngalong si Riti. Kaya Riti ang nangangay. Wow. Ni, siyam belalo singe. Kataman siya nil fact labe. Facts ngayon mo. You stay too long in your comfort zone. Or kung di ko yung liye lame. Ini na kun fact, in fact mo, ini na kun fact na met.
Napakadil sapkin na sindalik na dinisya nga in fact mo fall time talosin siya nga kusin tangat mo di kuwas na likiyan itchap kusin tatakamataan siya nga tarik lam nuk patlen siya nga ash mamito nga ako na nasuwas kusin matanan sila na kuwaset titiye amesi vesi nga vako God God ilwala ila siyensish fossil gors il jam kun kaininen ma il ulayang nasil Abraham, Isaac at Jacob. Pa en ma in fact nasil Moses man in fact nasin talik na din siya kat in fact nasil sin tuyak mukuyak fast na met move on from where you're at kumin maliyew lay lalaga pa metong kingarit napangan ma si ma touch my heart ke manutut siya ngayon na kilim ka ni Lola tari na si kum na ash en wala na si nga kume mao ilyak na me mga kumara between the time you and I received Christ Jesus as our Lord and Savior until now. Lakot kaskian alom nuk siya na matana in our comfort zone because we don't wanna be moved. Kotsa nga may din wakre kat. Kotsa nga may sofmen da katakatangkat le. So kadet defies eklom nuk siya fashion na ka din maliye en si malim katil ke ka din fashion na wengan ko kadin matayawek liye kay si challenges in life maile show himself strong in us ile oray la maman glorify nil ke mo lakoma how exciting God fin fashion na made agat hindi matana again si ma kat bangon ala comfortable na si shkibesin Lem God, and Jamsil Moses in Davila Pashel, Missing ang akong riti. Then alistiki got where lupit singer. Mon la got fa siya. Kap kapag la siya de got soon. Matwesh, in going su God. Na paye ke mon la siya. Na megatorela from that point to this point. Sa, got in with 5 sek lom nuk siya, fashionate. Katin mawili and wala na si malako la na session. Medutid sa nga pangan mga istakel tuwin na kifasal ko nga tuwin na insente. Kulo na malap ki arslo was missing aksaking gat ki mo dutut wo. Alright, tingin sa nam gulo, tingin dress ko. Katsala yung singkapi program mo. May ashurum kaya may nanaksyan Si Vesingan ba God el olela sciences. Tingin sila sa amin Deuteronomy siyan kaya lime aliko siya. Asfak ko magyan? Masimit ko malap ni siya na kaya kataya wo kaksikin gat ke malutut siya Ram kanal Moses la el ne ette wi utyak na gefeli no layengo. Da Deuteronomy la kataya na siya kada kalam yemet la puksenge kalwaniyak nama na nafakyak na si Losmi. Nakikalwaniyak nge pena patati ken wo ilo siyak pena ala samoy ala alfung ilalos na sin kata. Da siyak pena taka na sikkom masenge mga inda kalitikat amot ka nagasamya nga ul fas nga ul samsam kun la lucian mo lako mayait nga ul ang mafako Nakikatselik molal Mosisan ke yang langaul ang ngaul yesya huklang ngaul. Finyait ngaul pa fakke ke samsingena. Nangasun yait ngaul misinge. Ang asun na utyak na ikalkalan kata. Ngali mga kabenain risk. Risk na ke son singaul sige en si malta kain kanaos daw niya. Mol na wala na si Bael na akola mol na fast sinsis. Akola ke malutut siya nga takay na kes makinikat. Folok le na kaya katay kem tawa kiyala. Kik kat finis na sinkat suwas instruction lalan kaya sikat. Na fakata nga kuminkain na faeleke. Mama pangima taga in gasha yako
Kaya siya betali kuyak matakapain lipsya kaya. Masamsam na yok na ke katali si senjin kat fin lipsya malutut siya kat te ne dekshini shaukla intang mokle garin gashikat. Eki nga samsam nga inda bena lesis mo la nganem talle ta shakta ngan ka inalin of todo na sin layamin kan proy siya ke kasalal pinganalin na ke en mga as a human being todo na ke glomala technician na kaya kada yawulom ama siya le pangan mashiru ka glomala Diyos ko kung gulo. Hindi siya nagulo kaya kita yan. Alagalam aktibo man. Amo, nagigos fa ngan. Deuteronomy kalmeyan ba kalwani. Nakat finlile kalwani at na fon na mamatakaw ke yok na ke Exodus. Kaya mga sa pitakang na sila nagitingin sila ng akal ngayon Medyo sila na yung ulang siya Moses siya kalwani. Asyam ram di mega sila raya. Kung dutili mega sila lagi Deuteronomy na fon. Na siyangan of course lash kisapta si matawag kiyan charm siyangan el chipe akes makinyelos kaya mga efesip kiyak nagdiloyan ta na masikidan isam kaya le gaston kat kalwaniyak bel na kayo anay fo kalwaniyak siya mo fishkin mon ganda. Kasi mo kan may selective hearing Kat long si long no kat long si long. Mama falgan no kat liklikiya kat talo. Na gaslan kat kalwaniyak pel na kawa. Kalwaniyak nga kumin mo shukya. Na fin kalwaniyak yo na gaslan kat mitkum siya matangyak May wuna siya. May gaslan kat kalwe o vili Exodus kalwe niyak mo siga ke Exodus kan pero fin the Bible as event may nga nagawa kalwe niyak if my God may la anyone long nga kulo na singkat ke kat kwenta kay ni le mega naske gaslan kat ko na siya sinji ba kay kat akay kat ke mga naske Tingin siya na may fact alam ko finne ko ben na take interest ko. Tingin o siya. level glomala Lumalab nga nga bangum dalawa. Lumalab po na yung kaksakin ka kay gas line matakop gas mo matakop and si peditikat na. All right. Kay fashion katsun carbon program la siya. Mas nalangan pa faculty. So the faculty nga guminlang na Sam tol ngol doli wasing mega siya. God el wo as was. Nagdilang na Sam nakflex ko bangan. Kadivin bol nagisette kada ko di ko na makunom somdak riti somdak proik le mesi ko mes like Sam tonyol doli fosinga was negos ana get kalwi ni ben nagain kung fin riti da galam reachimit and just some riti pedak do masingan sang inakay ko was na class surface lang is the Bible and preaching na professor sila elusigadan or sermon lash ke Sam na masi may dilisiktan rangan bagitan sa mosla pages tolu get textual observation textual observation kumbriti na mamay get lang zuan kumsimus bullet point yan na igagitan nakla page tolu ke malo ko ba Samsung aluwo fosto algos pa kaya nga igagitan sa mosla page tolu ang bullets page tolu ke ang fan na ba ila kaya nga reading na pwede may kaswan ko nga ka nekla page tolu na nga fakin gasha ko sa ma read simit lumang ko may nga sinuskyan focus your reading kung may your reading lim akli may kaswan ko ma amda gigekalik na paan makontext isimusan nga fakin vida kinakaya ko
Akai ko mayan. Kaya kita kasi mo kun kisen sette. Kita to kaya algo staffo. Kita diksyon na iko ya saps ko na kaya akflet was na sika. When God said wo as he was. Langan ni spell sige nakfashion sa amin kali ako kita kulo na malap na siya sa kayo. Kulo yung gusto Gaslan, Carly, Tosia, Devang, pain ko. Kulo malap alik penida Moses kung kulo. Kulo yung taga wikat Gaslan kalmi na kung loop siya. Kung burong ko kata Inagas mo kunyo kat ki karangan yaklal na siya ki kat isusta na kivin felsingi na sarap si somlang ki provision ki protection lal na siya ingarangan kat na ki felsingi paila mo ulsi ma ashiros ngi masam kune kinsimat mas la el precious na bay belsi mo mong singi wangin deliki kata safla mana kayo panang leila kadina na faklas kim dawa kaya kadin todo na yung gat siyak sisla kakadakula elfine pangon ka kulang malap ke kat kan sisin sige kastan gat fin along silan gat program gasin gola anagata mo sila alfago sette kim tu dengan awit kos galgos yak fashiyak da bulutuche nakisian yan mo sila tigni siya na pangan mo shiruka lamala Daging Diyos ko yung kalbunin akon yun na facts na gisette. Awal ko staff ko dawek. Ay Gustavo ay lamala Alright. Kulo. Na charge sa siya ito kayo daging ni Sena. Dan sa aming kali alante kaskat pa na project kali prograbas no yun. Daging ni Sena. Lamalap, kaksagin God, gali la tignis evident ko gas la pe takol Benida Moses, kilo namalap ki Ashlos na kaywa. Kaksagin God ki gas mo tako pe gas mo tako kat siye sinsiye kemisenyo. May ngisikyak fal na kilong silang God, tako fal na kikina lang God, in fal na kimulash misenyo. Pangan siye mama makunay ki gaslang God la tako mao fall na ke tako gasla la fall na ke mo lash mi saying na ra kay ko was mi se oparaw ni got la mi saying mit lash ngay pang la mit na se oxish pang la mit na se oxish pa akwit pe na ke katito la pang ko yen gasho na ke mo la los fin fesing Nara usin na naksin na sit nga nan ko ay nagilo sa fact me. Got na kayo wa ini na inako na ke. Got na kayo wa. When si le got na kayo wa ina inako na ke. Akay ko na kayo wa sa mawika tingi ko na malap ke aslo usan. Ngay ako langan ko na accept ye. Ngay pero ay accept ye ba eh. Aw, finger estimate. Kilo malap. Emitiki when in accident during God gas la lara na na fashwalness is may ki belo. Kilo malap teki ni sa filen si bakal walin ka kulo na malap na zoom ki kasho lom ki kasing kol ay pe na siwas ki kalang magatak din ki weekends. Katako lang ko yung kali eto kay nilasyo ki proy wiyash usung ya may lut mga cham kiningi kiwik sing na insiyas na kayo. Eric makingkot na kilang silong kating kain at fast yilik pe gaslong. Ayan na kinalong ka fal na kilang silong. We got give actually clash ke be sing in Jesus met lang lash kat broy. Amen. amen